a 14 ibile e dula metsotsong e lesomehlano ka kapa go itšwela go area senyane 15 minutes after the hour 9 o'clock ba lokile ka fa ba metšhene go mme jwale ka ge go tshepišitše gore ke na le batho ba babedi bao e le go gore ke tlo boledišana le bona bošegong ba le kgono go ntwe le ka yona nako e gomme ba na le seo ba ratago gore re abela sona nke ke tšee sebaka se ke go tamiše mmagorena ebile ke le amogeleng lenanegong le legolo lenanego la pitšentše kgolo go motse community radio ke le Kakapa radio dumelang ya te dumedisa ntate Kakapa dumedisa ina yo ke rata go le dumedisa ba botlhe mo letsatsing la kajeko go bela mo Motse FM go ne le seo motswadi ka le rata go gore ntle le go ja ke dihlong ntle le favor le rata go se shera le motheeletši bošegong ba le kgono gore motheeletši a tsebe gore na le swere mo go lena se leng gore le rata go se shera le yena le ka no tswela pele ke moka la re solela mmagorena. Okay, na bere sa robale bošego re lora ditoro tše dimpe re la re steine bošego go se ne boroko ka lapeng mešito e le mešito bošego bana ba swara ke digateledi ka gae ka ke theleditšeo ka o fetša ke fela ke batšhikinya ba bang ke fela ke tsana ka dikamoreng ke hlola gore go diregang mara ke sa tsebe gore go diregang ke kwa gore mara bothata bona bo gona ka ba ka feletša ke bona gore ke tswe ka difate ke go nyaka thušo go ba ga ntate Moremi ba ga ntate Moremi ba re thušitše gore a ke tsebe gore nka leboga jwang ka mokgwa ba re thušitšeng ka gona bile ba dire o be mathata a bangale ka gare ba dira a goduwa lelapa la ka bana ba ka be sehlele go ba le bose le ka ngwakong ke bona gore bana ba a ya ba sa le ka mogola ke ba godisitseng ka gona mara ka baka la medimo le modimo wa legodimo modimo le medimo a ntate Moremi ge re ya re lla re lebelela gore bothata bo kae a re bontšha gore dira di diphile maatla di tsene ka lapeng di itaola ka lapa le ke la bona ba kgotholela dilo tša bona ka mo le modimo a mpha maatla batla ge ba tsena mo gating mola dilo tše ba dintšhitšeng go tloga ko gating swika ba mpontšha ba re la le bona leswika le ke la lebitleng ene ke a dumela gore leswika leo ke la lebitleng ka gore ba bile le lebitla le la borena la ntata rena ko ba lebitleng ke kgale ba le hlakahlakantšhitše re sa tsebe gore o diregang ba be ba utswitse lebitso la gagwe ba bošego ba kere leina la gagwe re tsebe gore le tšere ke mang okay a ba tsena le ka mo jarateng ba ipolotšitše ba di ipolotšeng le tšona ba re bontšha gore ke tša batho ba bošego mma gore na dilo ka moka ga tšona kapa thušo ye le hweditšego ga Professor Moremi le kgotsofetše ka yona le tloga le thabile ebile le na le boroko ka gae nna ke thabile ka kudu gore a ke tsebe gore ke leboge jwang modimo le badimo ba Dr. Moremi le badimo ba gagwe rena ba kgonne go gatlantšha gore ebe re fenye diratše batho ka gore ke a tshepa le matšatši a ka moka sera se nefišiana mo se swabile matla sona fedile ebile mma gore na ke bola le nna ka mokgwa o ke lebeletšeng
screen sa ka mo ke bona mafaratlhatlha a ntšha dilo tše di epolotsweng ka jarateng ya lena di a tšhoša ntate ka nnete ka nnete ma gore na o ka kgona go botša motheeletši a theeleditše a le kae gore go ba ba tshwenyago ke tše di beng di go tshwenya o ka reng go bona go ba theeletši ka moka bao ba neng le mathata a go tshwana le tsona tse di beng di re tshwenya tša batho ba bošego le go se robale le bana o bona ngwana ka re o tswa mo tseleng ke re thušo e gona thušo e gona go ka emelela wa tswa ka difate wa ya go Dr. Moremi ga Matlala Ramoshego wa fihla wa lala ntato wa modimo a nyatse motho ke rata le boikobo ba hae ke rata o tlhompha o monnyane lo mogolo tlhompho ya ntatola ke a e tšhaba le boikgogomoso ga nabo wa tseba le kwagala kudu mma gorena ka mokgo le tlogago le kerile thušo ka gona ga Professor Moremi a re tshepe gore le tla hwetša boroko go ya go ile ka tšeo mohlomong a diepolotseng ka gae ka mokgo a le kgoneng go le thuša ka gona modimo le badimo ba gabo lena ba tšweleng pele go le etelela pele le badimo ba gabo ba tloutša baroka ba tla kgona go mo fa maatla gore a tšwele pele a thuša ba bangwe re lebogile kudu sebaka sa lena mma gorena thobela ke a leboga ke ra tšwele pele a thuše batho ka mokgo modimo le badimo ba mo godise o tla gola mma gore beta ka mokgo a thušang ka teng a tswele pele modimo a mme letsogo le le borutu batho ke a leboga ntate kaka ke lebogile mma gorena thobela right motheletši wa mmotse community radio gona fa le gona 96.3 FM ke tšona tše e lego gore mma gore na fa o a di bontšha gore go tlhokego ya boroko ka lapeng la gage tlhokego ya bophelo bo botse mo bana ba bego ba sa robale ba swere ke digatele di le tše dingwe ka nnete ruri ba kgonne go kry-a thušo re ya lebogahle thobela le kae ntshwareleng jwa le motswadi ka le ska live ya fase a re a leboga gomme jwale ka ge re tseba gore mathata a swana le didula fase batho ka moka ga rena re na le didula fase empa ga di lekane didula fase tše jwale di swana le mathata ao re na go lona a fapafapanego ka go fetafetana ga ona gomme ke na le mme o a latelago o mongwe o e leng gore le yena ko mongwe ba ileng ba gona go hwetša thušo ka mola a tloung tša baroka ga Professor Moremi mmagorena ke ya le dumediša ebile ke ya lemogela lenanegong la pitšeng tša kgolo mo go motse community radio le ka tša sebaka se le dumedišeng a motheletše kgole le kgauswi a re gona rra lena ra le amogela mmagorena ke gopela go dumedisa batheletši ka moka ka dinaga tse di fapafapaneng le nna ko mongwahe o motswa setlhabelo tate ka taba lena ditaba tša lena di be di eme jwang ge lešalle le kere ya gore le swantse le ga Moremi tate taba ka mogae o sena bophelo re sena boroko manyalo a fedile tate ka kapa ke nyetswe ka boa bogadi lenyetšwe la boa bogadi e napile ke moka batle ba re bothata e ka ba e be e leng gore le latlhegelwe ke lenyalo mmagorena re le kontate Moremi re o boditšwe dilo tše e le gore di ama ka tšang tate ka tapa mara re na ipotsa gore o felela moo ke mafela ya gane a oa dikgolo di sa etle go fitlhelelang tate Moremi ere ya go yena re mollela a re botsa gore aoa tlhokang pelaele ke tla le romela batlhanka ba ka ba botshepegi ba ke ba tshepileng and then ba tle ka lapeng ba tle ba tlose tlhoba boroko e le bonang e le gona ka lebaka la gore le dijo ka gae be di sa re dulele tšhelete a re e tsebe e a tsena e a tswa mapele ge o re dijo di be di sa dule le be le ija thata goba go be go diragalang gore dijo di se ke tša dula ka gae aowa re je thata re ya behaitse ka letšatši mara
a re tse gore go direhang o ya le kgwedi be di sa fetse kgwedi dijo tsa rena mare re makala gore go diagala o fitlhela re yo bonana le Professor Moremi a re tshepiša tša re tshepišeng tsona ndere o ile a phethagatša ditshepišo tša hae a kgona go le thuša dijo di a dula tšhelete e a dula le roba la boroko a kgone gore thuša tate Moremi ba tlile le kgono ka gae mara tše ba di utolotšeng tate ka kapa di a tšhoša ebile ke nagana gore ka mokgwa ba di utolotšeng bjale e tlo ba mathomo mayo ke nagana gore bjale dijo re tlo kgona go di bona gore di felela kae tšhelete re tlo kgona go di rua ka lapeng motlhamong le moago o tla kgona go ba bona ka lapeng ao batho ka lebaka la gore ka mo lapeng a gona bophelong tate ka gare ga mathata ka moka ao a le tlaišitšego bophelong ge le šalle le tseba kapa le ekwa ka Professor Moremi le be le tseba le ekwa ka yena le kae le jwalo rena re dula mo loding be re utlwelela radio metlhele ka mabaka yona ye ya Motse Community Radio yona Motse Community Radio ao batho ra kwela ntate Moremi a ntša thuša batho re mo kwa mo radiong a bolela ra wa motlhamo le rena re ka ya re ka thušega ao batho go fitlhelela letšatši le re tlo kwa a bolela ka malapa a itshokolelang a ma-80 gore a tle and a tla kgone wa thuša ka nnete ke mo ke boneng gore tse a se bolelang mo radiong a se sa se bolelang fela ka molomo wa se phethagatša le ba bangwe ba ileng ba kry-a thušo mola go meloko le metswalle e masome seswai re ba bang ba bona pa ao batho mme motswadi le ka reng ka mantšu a mafelelo go ngaka Moremi o le theleditše ga jwale nna ke re ke a leboga ebile ke re o se ba felela ka rena fela le ba bang ba ye gore ba sa nyaka thušo a tle a kgone go ba thuša ka nnete ebile tebo jaaka ke gore ke a dumela gore bjale one bjale dilo ka moka di tlo ba leseding di tlo bofolong le na le tumelo ke na le tumelo eo ya gore bjale one bjale re ya leseding bjale re tšwile ka gara lefifi le ne re phela gare go lona mme motswadi modimo le badimo ba ga bolena a ba tsweleng pele ka gare ga tumelo e le nago le yona ya gore jwale dilo ka moka ga tsona di lokile ka nnete di loke manyalo a be gona meloko le metswalleng dipereko di le tsogeleng o mongwe le o mongwe a hlakišago ke tše di mo hlakišago a kgone go tšwela pele a di hwetše ka ge e le gore ngaka Moremi o kgonne go tloša leswiswi le lebeng le le apere ka fao ka gae ka fao ka nnete tate ka kapa ebile re re pelo ya ka yo se ka ba le motho wa e tšhentšhang modimo a dule a mmeile gona ka mokgwa ebile a re godišetse ena tate ka kapa mme motswadi ke lebogile kudu go bolešana le lena bošegong ba lekgono go leboganna aga ke motheletši wa Motse Community Radio gona fela go 96.3 FM metsotso ke masomepedi seswai fela go itšwela go area senyane 28 minutes after the hour 9 o'clock ke di-testimonial testimony ya go tšwa go mma gore na fa o le ka go bontšha gore le tša go ja nna ebile ke rawa motlho mongwe ba be ba ithatela jaja jale ba ba re ge ba apeile napile ke moka ba sola dimpopota tša bogobe bonna jale kore dijo di be di sa dule motlho mongwe ge ba ba apeile ga tee ba rawa re tla tsoge re enwa tee ka mola tša bosasa bano kry-a e le gore awa dilo tša bošego di ngathangathile magobe jale melatša ya shota jale wa tseba re a leboga magageso ke taba tše botsitše re a leboga Professor Moremi thušo ye a dulago a iša bathong ka mehla modimo le badimo ba gabo o ka re ba ka mo kganyišetša kerese e tšhweu a kgona go tsamaya leseding ba bolela ka boikokobetšo jwa gage gore ke motho a ikokobeditšego ebile a sa hlompheng kore a sa kgetheng go hlompha o hlompha ba banyane le ba bagolo ebile ba re pelo ye modimo mo fileng yona a se kebe a e fetola ke motho a tšwele pele go thuša a batho ka moka gomme ditaba tše jwale ka tše re di itiela matsogo aha yeah kakapa
a re le boga dutse fela metsotseng e masomepedi senyane fela go itshola go ere ya bokae ka kapa ere ele ya senyane 29 minutes after the hour 9 o'clock lenane go le o le teleditšego le ke pitšentše kgolo go mutse community radio ya lekgotla kgašo la selegae ge ka ba 96.3 FM ga go fitlhelele o ka re topa fela gona mola go www.mcrs.co.za ke moka wa kgona a go ita tswamenwana le go tetokonya ka monate wa wireless wena ka baka la gore ge ile yona yalla 24/7 365 a rieme re sepela fela ka baka la gore mmereko wa rena go go kwagala ka ga se ya le moya sa gago ka dinako tsohle ke radio makwe amogela moroka no le bolela ga nyane 5 minutes ka testimony mara ta ba lena e be issue ya gore tlitsa ba lena go lala go phekola batho mahala ba le ba 80 ya lenkedi be ke re re moswara ga nyane mara ai nako ka nna yang khanetse ke nya ka go shofa taba ya ka okay mara re ka no you are in America because ga re tswa go yona yes tene ke be ba le ready yeah ro ba la ba ready Alright, Matele, Chomutse Community Radio, on a follow 96.3 favor. Naki Kakapaya Radio, the pusher, many Kakapaya Radio, the facilitator. I will make an Alamoroka fa Kasibe, le Professor Moremi, Chaba Roka, Elonga Kayabrana Yasi, Chokonaka Fale, Fasela Batala Ramushiwa, Council Letamu, 1 million Nakia, Muamorela, Chachina Lokono, Jole Karim, Ele Umwe, Waba, Banaro, Lem. Ba khona go tla ka mogare ga sele moya sa mamrato la bona le lengwe ishita le ka bo mala bobedi Professor Mungaka ke ya go mogela thobela a go tame malome ka kapa a ke ske ka le bala go tsena ka mafateng a matelele magoshing ba o ba re busha go ke dumedisha ba bushi ka moka ba o ba file go matla ba ruti ba profeta ka dikerekeng ka moka ke a letama banna ka magaeng ba ba le go troning thobela ba sebeletsi ka moka ke a le dumedisha banna dipetlele ke a tsena ke a dumedisha ditleliniking ka moka ga ke ska lebala ka kgwebontse kgolo tša makgoa ga borena banna ke a le dumedisha ka moka ka mo mešomong go lela gausu mo le go gona re leboga thata gore thieletša ba thieletše ba bagolo ba botse ba ga borena ba mmutse community radio station ba bogedi ka mola letlakaleng la Dr. Moremi re a le dumedisha re thobela malome ka kapa ga ke go leboge ke be ke leboge modumo ileng ang khahlantša le sia le moya se sa momutse ke leboge le modumo ileng a gona gore ga hlantša gore re tsene ka mogare ga lenane go le re leboge le letšatši la lekgono re leboge modimo le se ke ra fela re meela ka thoko modimo wa go bopa lefase le le godimo gore dilo di tle di gone go loka di be gabotse ke leboga thata malome kaka moroka ke a go leboga mongaka wa tseba ke lebogile kudu ebile awa le nna ke tloga ke thabile kudu ko opa diatla mongaka re boletše le bomme ba babedi mo ba bontšhang gabotse ebile ba kgona go bolla phatlala tša gore o ba thušitše kudu ka mathata a ka malapeng a bona ebile ba bangwe ba ileng gore ba ile ba ka gare ga malapa a 80 ao o ileng wa re a tlo thushiwa mahala ka kua ga Moremi mongaka le ba kwele na le ka reng mo go setšhaba ka kakaretšo e šita le gona mo go bao ba thušegilego malome ka kapa a ke thome ka gore ke leboga thata ge sealo moya se re ge se tšea molaetša se o fihliša batho ba okwa ke leboga thata batho ba ileng ba re ge ba ekwa radio e bolela ba napa ba shala radio morago ene ba fihla ga Moremi ba kry-a bana ba ka ba mathwasane ene ba thusha mongaka ke lemogile gore malome ka kapa bongaka ba sega ga borena bogogo ba fase ene bogogo ba fase ka dilo tše di seng gona nakong ye nngwe nako di ka no ba gona nako nngwe ga di gona nna ke nyaka go lemoša batho gore dingaka di sa le gona dingaka di gona ba gona mathwasane ba ba riantša nnete bana ba le baleng ka mola a ba bapale malome kaka ba šoma ke mo ke ileng ka re ke nyaka malapa ao e lego gore ga bana selo lebaka e le gore malome ka kapa
malapa ka moka a ka se tsogile a ba le selo go a kgonagala ke nyakile malapa ao e lego gore ga ana selo ka ba fa bana ba le nna ba bereka under my supervision ka ba lebelela nna bana ba se ke se boneng go gore batho ba tlile ba kreile thuso ke engwe ya go bontšha gore bana ba le ba leng ka fale ba tlile boithutong bana ba le ba leng ka fale ba tlile go pheta se se swanetšeng maikemišetšo a ka malome ka kapa ke gore le mohlang modimo a nkgopola e be ke kgathile tema e kgolo kudu ka mogare ga bongaka bo ba sega ga borena gobane bo a nyatswa batho ga ba nape ba bo tšeela hlogong ka lebaka la mabošaedi le diphosophoswana tše di neng go ba gona kudu mo tabeng ya bongaka ba setšo jwale nna ke nyaka go bontšha batho gore bongaka ba setšo bo gona bo a thuša bana ba le ba bereka ba ba hlapiša ba ba tšea ba ba iša nokeng a ba patele selo malome kaka 80 ya malapa ka moka 80 ya malapa ka moka nto nna ke nyakang ke di-testimonial go swana le batswadi ba ka ba bolelang ba re ya leboga re fodile ke se ke se nyakang motho ga a fola malome ka kapa pelo ya gage e lokologa ngwana o mote kore le ka mogare ga lapa go ka ba bana ba 10 go a bereka bana ba babedi go na le se sengwe se re se dirileng e seng gore e nape e be tutututu go ya a o robale o ne mathata o nyaka go ya ngakeng a o ne tšhelete bana ba thwasa ka kua a batle ba tla ba ba thuše ene ke leboga ge batswadi ba re thušegile ke ile ge ke botša bana ba le ka re ke lefa mmereko shu ke nyaka le ye go bereka ke a le roma ka mokgo ke le roma ditšhabeng gore le ye go thuša setšhaba le boe le mpotša gore le kgonne go thuša ditšhaba tše kae ke ile ge ke le maloba ke le košeng ka re no e re ke oketše taba ye ge ngwana a goroga ke nyaka motho o motee goba ba babedi bao ba tlileng go support-a ngwana o mara ba go tšwa kgole ba e leng gore ga a ba tsebe ke tšea le go ga ke le bja mola ke bja dipheko mola ngwana o tšholola dipheko ngwana o phekola batho o ba phekotšwa maloba ene batho ba kgotsofala batho ba thaba ka lefaseng la ka kua ke Fall Bank ba tla go botša o ba phekotše a phekola mosadi wa go tswa ka thoko ka mo bopolokwana mo phekola ga botse a ba mmotša ditaba go shota re mosadi o la mo phethele ditaelo ke nyaka go lemoša batho gore bongaka ba setšo bana ba ba thwasa ba ne le badimo ge motho yena ka bo yena a te tshenyetša mmereko wa gage ga a te tshenyetše ka bo yena mara nna malome ka kapa bongakeng ba setšo ke tlo bo emelela ka maoto go fihla ka mokgong ka kgonang ka gona ene ke tlo leka go bontšha batho gore ke nnete bongaka ba setšo bo gona bo sa šoma gare ga diphoso tše ka moka di bang gona ke di lebeletše ene ke tlo leka go di lokiša le ge nka se kgone mara ke tlo ba ke zamile go di fokotša go tla ba le o a ka tlang a di tšea a di tšweleletša dilo di a loka di a ba gabotse malapeng a ma 80 ya le ka moka re tlo tiša di-testimoniale tša gona mo ya go ne le o mongwe kua o tlile ke lebeletše se sengwe moola go yena ge ba ka moalafa bolwetši bola ba fola nka bitša le batho ba dikuranta ka re tlang ngwana o o kgonne motho ge motho a tsena ka bolwetši ke a bo lebelela gore o jwang ke a ngwala ke a ka matšatši ke mo lebeletše ge ngwana o la ka kgona molwetši o la tlileng e no bolwetši ba motho ka se bobolele but malome ka kapa batho ba tlo bona dingaka di gona dingaka di sa bereka batho re nyaka go bona ba fola mathasane re nyaka go bona ba bereka le setšhaba le sona ka montle se ke se kgopelang go setšhaba ke gore ge ba bona le thwasane le le ka ntle mo gongwe dimmolong go ba kae le dira se sengwe sa phoso ba seke ba mosega a ba motšee kwale ka ngwana bo bona ba mmitše ba re ngwanešo ye o e dirang a o dira botse ke bošaedi kore ba ska raga a ke le ba bona ke ka mokgo ba leng ka gona ebile ke se ba se rutwang gona kua ba leng no ka le lengwe la matšatši ngwana ga go tlo ba le thwasane o tlo ya ko dimmolong ba tlo mmona ba tlo sega
nna ke thwasiša mathosana mantši Yeah. and malome ka kapa ke nyako thwasiša motho ka sephiri ke mo tšeele difounu ke mo gatelele ke mo tshwene ke di a ke nyake go banga ka mokhutong ge ngwana a re o nyaka go ya mmolong a ye go reka tša di rekang aye mara tša di ria mmolong ke na le nnete re mola mmolong go ne batswadi batswadi ba ba leng kua mmolong ge ngwana a ria sa phoso ke bolela phatlalatša mo radiong le kgono gore ge ngwana a ria sa phoso ba bona lethwasane la mosadi e le laka le ne le la monna ba mphounele ene ba late ngwana owe ba mmotse ba re ngwanaka o te senyetša bongaka o senya bongaka ba gago ba seke ba motšhaba ba bona lethwasane le swere bjala ba tšee thwasane le ba le bea fase ba re monna gešo goba mokgekolo gešo yeo e riago ke e jwang ke ba fa tumelelo yeo ke nyaka go lokiša se sengwe malome ka kago ke lemogile gore re go boga go dilo tše e le go gore batswadi ba gona ba ba bona go dilo tše ba šia go kgalema batswadi a ba kgaleme dingaka ge di ile mmolong di bona lethwasane le etswa tseleng ba ka ke ba fa toka ya gore ba ba kgaleme ke nyaka go bona bana ba le ba etswa le bongaka ebile moroka ge o ba fa tumello e jwalo ya gore ba ba kgaleme kore motswadi a be le ntwela ya gore ge e be e le ngwanaka a thwasa a dira tša mohuta o be a tla ba šitela badimo ba gabo ka baka la gore ga se se ba mo išeditšeng sona kua thwasong ya kore ke no ba bjalo ke leboga thata malome ka kapa re tle re kgone go tsena tlhogo poledišanong ya letšatši pharela ya taba ya ba fela ba bolela ba re pharela ya taba ya ye ya lekgono ye e tloga ile e thata mara a re le yona a re le ona moroka ga gone molato mongaka wa tseba re a lebogahle thank you Oh, stopping. Kenzo Kenny.